ev nexweşên penceşêrê ne. Lê cih neşame qamişloye. Berê dema mirovek bi nexweşiya penceşêrê diket, rast berê xwe dida Şamê. Lê bi vekirina beşê nexweşiyên penceşêr, telasîmiya û şewatê li nexweşxaneya Heyvasor a Kurd rewş hat guhartin. Niha li şûna got nexweş 24 saetan ji bo derman bi bin dirê de bimînin, bi rehetî li Qamişlo tên derman kirin. Hemû xelkên herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê berê xwe didin nexweşxaneyê û li wir tên derman kirin. Ji muayeneya pizîşk bigire, heta bi derman û razana li nexweşxaneyê her tişt bê peretê pêşkêş kirin. Ev cara çarayê estên vê dike cirayê xwe li vê dike distîn. Xwedê te hesin çê dibe îstîcabe çê dibe gor doktor dibêje û tehelîlê me îstîcabe çê dibe. Ez gelek cara çûm Şamê heta me nexweşiyî nas kir fêm kim rastî mesrûf gelekî giran e. خاصة قويكي وبيرتنا بجير زحمته الفيدكي مستشفى أمها تختار براسي بري مدام فيدكي قوان فيدكي مستشفى هيفاسورا كردي خدمت لي مجاني تفد بلاش ji dema vekirina beşê penceşêrê heta niha 705 nexweş hatine pêşwazî kirin, ji wan gelek jî baş bûne. Rêveberê beşê nexweşiyên penceşêr, şewat û telasîmiya Ehmed Hacî dibêje, armanca wan sivikirina barê gel bû. هدف فكرنا نخوشخانه جو ام باركي الملتي خكيم بكن باركي نخوشي ام سرواراكن بريان نخوشخانه وبقل ما يهرمي دشون مري شامي دشون جرفي دركتن جرفي سوريا بري قلك داتانين بيجن زحمه ياري بوردر باس بو تعباري بوردر باس بو جود داويه خور ور بكن بشتيمن نخوشخانه خو هاي فاسورا كرد القامش لما فكر نخوش جي هم دري باكرو رجال سوريا تنجمع جرفي هرمي شغلي حفتي صدي جرعاي كيماوي جمع نخوشخاني هنا تحاليل براني وانا جمع هنا دكتور جمع هنا منامي جمع هي جمع نخوشخاني درماني جو جرعير تي داني جي جمع نخوشخاني هي ام بيجن طبعا خدمات هيفاسور حمد قديمين قش برنج جيبه بهري Ehmed Hacî bang li rêxistinên mirovî kir ku alîkariyê bi nexweşxaneyê re bikin. ناونتوی تاریخستنی ام بیشن مروی ت سازیک رسمی الیکاریه ناد نخوشخانه دامن نخوشخانه ناکه هیواسورا کرد مالیه خو صندوق ما تبرعات هنه مدانین مولا مدانین دکانا مدانین خورنگها ام بو صنادیق تبرع ام درمانه دنجوان خوشاره ام جوار بیوستیا حاضر دکن وجمالیه هیواسور Hêjayî bi bîrxistinê ku beşê nexweşiyên penceşêr, şewat û telasîmiya di sala 2023 de hat vekirin.